Si rimwe si kabiri amahanga avuga ko u Rwanda rufasha M23 ngira ngo murabyibuka neza kuva mu myaka yo hambere ubwo M23 yarwanaga ndetse na CNDP babishinjaga u Rwanda n'ubu ngubu kuva M23 yatangira kurwana kuva mu ishyamba rya Virunga bagakomeza bagafata umujyi wa Bunagana bagakomeza kugeza bafasha umujyi wa Goma na Bukavu amahanga akomeje kugenda ashinja u Rwanda gufasha M23 ngira ngo murabyibuka neza ko mu minsi yashize banatinyutse bakazana amafoto ya satellite berekana imva z'abasirikare b'u Rwanda bakinguye mu irimbi rya gisirikare riri Kanombe aho bavugaga ko abasirikare b'u Rwanda benshi baguye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ndetse n'u Rwanda ntibahwemye guhakana ibyo birego bitandukanye. Tugiye kugaruka rero ku magambo yatangajwe na Colonel Nanga. Colonel Nanga ngira ngo murabizi neza ko ari umuhuza bikorwa wa Alliance Fleuve Congo, akaba yatangaje ko nta n'inkunga cyangwa nta bufasha bakeneye bw'u Rwanda, dore kavuga ko M23 yishoboye ku rugamba irimo ku Rwanda. Bimeze bite rero? Reka twinjire muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Umuhuza bikorwa y'ihuriro AFC M23 Alliance Fleuve Congo ryibumbiyemo imitwe ya politike yitwaje intwaro nka ARC Armée Révolutionnaire Congolaise bar M23. Colonel Nanga yongeye gutera utwatsi abavuga ko bahabwa inkunga n'u Rwanda ko nta niyo bakeneye. Yongeye gushimangira ko intego yabo ari ukugikinshasa gukuraho Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yabibwiye umunyamakuru wa CNN Larry Madowo ubwo yasuraga uburasirazuba bwa Kongo. Nanga ati tuzajyana n'abaturage bacu ba Kongo turabanye Kongo. Nanga yongeye gutera utwasi ibyuko bafashwa na leta y'u Rwanda agaragaza ko izo ari imvugo za Tshisekedi n'abambari be zigamije kubasebya. Ati nta kintu dukura ku Rwanda ndetse nta kintu dukeneyeyo. Inshuro nyinshi abo mu burengerazuba bw'isi cyane cyane umuryango Human Rights Watch bikunze gusohora raporo nyinshi zirushinja kutubahiriza uburenganzira bwa muntu mu bice igenzura kwa 20 Kanama 2025. Uyu muryango washinje M23 kwica abaturage barenga 140 mu duce twegereye pariki y'igihugu ya Virunga. Nanga abajijwe kuri izo raporo n'izindi zazibanjirije yavuze ko ari ibinyoma bidafite aho bishingiye bigamije gusiga icyasha AFC M23. Magambo yati sinemera ndetse namaganye izo raporo kuko n'incengezwa amatwara rituruka ikinshasa babivuga barabyishyuriwe. Mu ntangiriro za 2025 nibwo M23 yafashe umujyi wa Goma n'uwa Bukavu ifatwa nk'imirwa mikuru y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Abajijwe niba batava muri ibi bice bagenzura binyuze mu masezerano y'amahoro runaka, Nanga yavuze ko byakorwa mu gihe ayo masezerano yaba akemura ibibazo abanyekongo bihereye mu mizi nta kabuza babikora. Mu magambo yati niba byakemura umuzi w'ikibazo nta na kimwe tutarekura ibintu bikarangira. Leta zunze ubumwe za Amerika ziherutse gutangaza ko zamaze gutegura umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arimo no kubyaza umusaruro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyakora Nanga yavuze ko Tshisekedi nta kirombe cy'amabuye y'agaciro na kimwe afite, nta kintu afite n'umujura. Ayo n'amagambo ya Colonel Nanga. Abajijwe niba Tshisekedi ari kubeshya Donald Trump yitwaje amabuye y'agaciro, Nanga yagize ati nibyo ari kugerageza gukora. Madowo ati Tshisekedi azabigeraho se? Nanga ati simbizi. Nanga yakomeje avuga ko mu biganiro by'amahoro biherutse kubera muri Amerika hirengagijwe impamvu muzi z'intambara imaze imyaka gahiki mu burasirazuba bwa Kongo. Magambo yati sinemera ubutegetsi bwa Tshisekedi, ibyo yasinya byose ntibindeba. Ubutegetsi bwe ntibwemewe n'amategeko, ntabwo ahagarariye Kongo. Ibyo bazashyiraho umukono hariya noneho ntitubigiremo uruhare, ntibitureba, ntituzabyemera. AFC M23 ikomeje kongera ubushobozi n'imbaraga mu bikorwa byayo. Mu minsi ishize uyu mutwe wungutse abarwanyi bashya 2737 bari bamaze amezi 6 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Barimo abahoze ari abasirikare ba Kongo na mu mitwe igize ihuriro Wazalendo babinyuze
ho ubwo bafataga imijyi babiyunzemo cyangwa babiyunzeho cyangwa bifatanya nabo ubwo bafataga imijyi irimo Goma na Bukavu. Ubwo ndavuga abo basirikare n'ubundi bamaze kugraduatinga bagraduatinze imbere ya General Sultan Makenga. General Makenga rero yamenyesheje aba barwanyi ko bahawe iyi myitozo kugira ngo babohore igihugu cyabo, kuko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bukomeje kwica abaturage bubaziza ubwoko bwabo, gusenya imidugudu yabo, kandi ko bwasenye igisirikare cy'igihugu. Mu ntangiriro za Nzeri 2025 General Sultan Makenga yagaragaje ko abarwanyi ba M23 bafite intego yo gufata indi mijyi ikomeye ya Kongo irimo Karemi mu ntara ya Tanganyika, Kisangani mu ntara ya Chopo na Kindu mu ntara ya Maniema, kandi ko kugira ngo ibyo bishoboke bisaba kubona abanyamuryango bashya. Colonel Nanga yamenyesheje abarwanyi bashya kuretse iyi mijyi M23 izabohora n'indi irimo Lubumbashi mu ntara ya Okatanga, Mbandaka muri Ekwateri n'umurwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Ngira ngo rero muriyumvira neza ukuntu ibintu byifashe muri aka kanya, ni mu gihe M23 nayo ikomeje kwavansa. Ngira ngo murabizi neza ko batangaje ko mu gihe cyari cyo cyose bazagabwaho igitero bazirwanaho bya kinyamwuga, ndetse birukana umwanzi bamushushubikanye bamusubize iyo yaturutse, ndetse banakemura ikibazo kuva ku muzi wacyo. Ni nayo mpamvu M23 yafashe Nzibira. Byagenze bite rero? Umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku cyumweru tariki 21 Nzeri wigaruye umujyi wa Nzibira wo muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. M23 yigaruriye umujyi muto nyuma y'imirwano ikomeye yayisakiranyije n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Amakuru avuga ko mu masaha y'igitondo aribwo inyeshyamba za M23 ziyobowe na General Makenga zateye ibirindiro bitandukanye by'umwanzi. Nyuma y'imirwano yaje gufata indi ntera, by'umwihariko mu midugudu irimo Chisaza, Chibanda, Muyange, Kuliza, Kalongo. Mbere yuko M23 yigarura umujyi w'ingenzi wa Nzibira, amakuru avuga ko yabanje kurasa muri kariya gace ikoresheje za burende. Ibyatumye umwanzi ahitamo gukizwa n'amaguru. Nyibibutse ko M23 isigaye ifite amaburende menshi, ifite ibikoresho yafatiye ku kibuga cy'indege cya Goma. Usibye burende hari n'indege ndetse n'amadrones. Usibye rero imirwano yo muri Walungu ku cyumweru, kandi imirwano ikaze yasakiranyije impande zihanganye mu bice byo muri teritwari za Masisi na Walikare. Nzibira yafashwe na M23 nyuma y'iminsi 3 yonyine uyu mutwe utangaje ko winjiye mu bihe byo kwirwanaho ku bitero ihuriro ry'ingabo za leta zari zimaze zigaba mu duce dutandukanye zikabyiciramo abaturage. Ngira ngo rero murabyumvira uko byifashe. Izo ni zimwe muri updates y'amakuru mashya agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe Colonel Nanga umuhuzabikorwa wa AFC we avuga ati twebwe nta bufasha dukeneye bw'u Rwanda. Bizarangira bite rero? Reka dukomeze turebe niba inzira z'amahoro zizagira icyo zitanga, mu gihe abayobozi ba Kinshasa bakomeje kugaragaza ko batifuza amahoro. Komeze mane natwe, ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.